Ole thirtute kachanal hlom taka kalawlom lai vek chawa mission veng thlanga tol thanara plak thleng kha apasal thattu Lalremruati kha khami chung chang kha thu thar hret turom belzela mitheng khat thuchiang jok hriaten aran pos zela chuchuran tarang tel bokanga ama chunga hianin a thiannu poi athinrim na sakhop maya tihinaron soine zongi mani pasal te pot thatdu itenom ve thlot I thianni po hi kazak ngoi ngoi do soi kolpe ro puise bathoi hle se iba kha ingam chuan min pelote kada thave khopang che hrero lalrem tina soine han ngei to po hian a thien te tan po hian a za thlang ngoi ngoi do han ne a chan chu thien thatak anga lo in kom in ngei tak in po tak te lo ni phei chuanin engti kum nge ala reilo aizol hospital doctor anupuin avi hlung khan MHP lam khan thu chu an nei lok loin ka ria anhuwa anron ne ni chuan thushan ka thazui to lo hei tuna southern India vela kan mu thin kha kan zorama ngei atleng le a hetiang thil rap thlak atlen nu hian MHP lam hian engtin nge man la kang le ilo tlirang tiran posa heta hianin pakhatin tinaron suya a hret chen mel veo maya a thusoi hi tak ni ma anen chintai la a first ka zin la chuan written chu sailo advertisement chualo interview omlo direct popin legal metrology a lo thun man moa kan supply minister po hi advertisement omlo interview omlo win na ala tanwal mai ti hianin mai chi pakhat aron mention tel boka fanu po chu teng chuan direct in an thon tin aron soine ming hi kan ta lang lawnga na te po hi theng khat thin in dik takan lo lak thin lo wang hianin a hnuwa thil poizo ka thleng fo thin an te chu adik na china tam vio maya lekha thiam lem lo na lo in thun ringot temo mi zia chapo ma tak temo khateng te kha alon inga phei chuanen an na mu khanin omzia nei thui ngai lem lo ani MHP lam point thu chuan ron siam ve to he thil chung cha hianin chu kan chir chok bukanga thil thleng thar om ve boka he tiang lo do hi anu pa anin then pha hiala ethilin ron post tharania anpa office kal hlanin a thien pa alo tompui thien ni oma ti chuanin mu thina an mudun hialane ti chuanin anin then pa ta hiala zote te nu pa chu anin then ta ani chu poi ve ngatingya anu pa in ka thien pa ti ve je kha abial pa lo nia makan terenga anpa office kal hlanin thien angin an leng chok thina atopa an lo mudona in soine rap thlake hi lom tun lai mi nu mi pa thien anga income ti ho karin lo chan tin ron soya theng khati chuan an pasal te an ne to hi chuanin bial pa thien anga an hi an nei fur loma tin meng atam zo ki chuanin an pasal te an neya an ning to hi chuanin thien anga an kop te kha mi tlaga khanin a theni chu an lo ui re thina ne nu pa ni to chuanin pasalemo nu pui point thian mai chemo thian ni pai mo khatiang kha nei tamchi ni lawa chan chu an nuwa an ngai zong chok duwa theng khata chuanin an nu pui de thiam lo vek po hi ani big lo mai thei a chan chu an pasal te po hian an kher tok loi mo an lo ui re san ve thin tho wang te po ni na lang ve boka mitam tak theng khat mi chitam zo kina soidana phei chuanin an pasal tek laka an thlum to lawa an pasal ten kher tok to lo thina an do tok tor si lawa khatia ain nei ma le nei nu kha an mi je danglam ta thine theng khat phei chu wadem ngot na chan turom lo kantina in theng khari chu hur her awang hrim te ler ko awang hrim ten nia theng khat chu an nu pui pasal ni lo an thian pai mo an thian nu ten khatia an lo wa kher na sat em wang te mo an nu pui an pasal ti aya an lo do jok thlat kha chuanen han ngei sakle lo ve kha har ve vio mai thei bok amar churin om hi nu pa ni to phei chuanin rinom thlat turania rinom na te lo chuan nu pa atlong theilawa ading rei theilo ne eta tinaron suya abul pui ber chu zu ni le thau zu hi mizorama hian hei aina sa hian khable ro se zu wanga nu panun cheta te hi antam zo zai tol to zu hian ngong tha engma nei lo tinaron suya chuan he thil thlenga wang hian mi chitheng ka ril ro le ngei tona asukuk ngayang mai chelung oilo le thenrimin mi pa po olsam takin an ne theizia azir tel ngal ti kha hriat tor kulikona po anupuin apasal doctor vi hlum to kha tina soya he thil ron soina chin hi chu dikna chen pom thwa ma ro chu zu hi khapingang ma sela rem thei tak don lawa zu chiate zu thalo te hi khap jok sela
ani lo chuan in Mizoram pui te hi zo wang khianin kan boi kum lun reng don ti chu chiang renga amaro chu khap yang ngama sela zo hi malai kan pile pute tang toin an lo chin thani awangin ma ni in hriat chena poimo ber don ani achan chu zu chiate zu thalo te kha chu in lo mai tur ania khaplo se ti wang ne lawa zu tha is tamlu tukte hetiang te he pe bo sela terem sela chu chuan in kong tam taka zu chilaka kan him pha nge inarin ma Mizoram puite po hi zu chia wanga thi pha hian tam to rilrulam thlenga boina tok te po zu chia wang hianin ispol tam to wang hian anom pokani theng kha phai chu MHP in tol than thlengan dem zalen July ni somni pokwa kumsang ni somni panga Mizo moichi in sui khompol MHP general headquarter chuan Lalremruati in Apasal chhona makum somthum pokwa rong taka tha chu andem thule dan noya phu tok shimna mungai se andu ti thu chuan siamane MHP general headquarter chuan an mai chet puite ta na te top an chualaya hetiang poi khoina Mizo mai chet ten an ti tamai chu hriat thim har chan tin tuna china tuma chunga thling to lo se andu ti thu chua chuan an ta lang bokane apoin arap thlak ani chuan te te hi kan vengan omna alaril tuklawa tlani thum emor vel chu anom mai thei anu phai chu ka mu ompo kala hrelo chuan te ro hi chu kan veng kon mea lumena dor ani awangin dorati to ma jong kha chu kame tir ngar ngara athiam pe lama komonom emema adam duk maya pamel thatak pone hetinga anuna top tamai hi arun thlak tak setane fan lo nei lo lo te hi alom le ling zoke tinaram saya zoram hian kan mai chete kan ngam to lo mi pahau hi mai chiboya kan kuna ron rela thuan nei boka hai hi aril hle mi pa hi mai cheta na siamani lo mai che hi mi patana siamani jok bible hi te na diklo thailo tia kan soifo hi atak taka mangam kan om talo hi kong kima kan chet puita ni ber hi hai hi akai kong ber chuane theng khata chuanin MHP lam emo thunei tu sang indi hianin mai chiven himna dan asiam kha kan se thawanga khamia wang khanin theng khatte hi chu mi pachunga hianin ain luling pha do emani o ti thei tur khopianin an khosa thina ne hengte wang hianin indi na dan lo siam mai chi hum himna dan ti te khateng kha theng khatan hi chuanin thilpoi thui tak atlen ve theya airon so hi dik khop maya MHP te injirtir na lama malaka tanla ka wanga sat em tol tharuk ruk pong soru lawa anbang to lo na samai se MHP member te mai chi hum hal mai chi din mun choi sante athal to atha drolin mangsual te anom tanuk mai te hian tanla ka ngai sia atilang tin rui lo ruk ruk tol tha pong sol te namdang pasal ngai zon hoi sar taka nei te laka te hian le nei lo tan po injir tir na nei hi awan ngai ta em namdang ramdang pasal ngai zong nei te lo tan tu la bolo in chaina sang lu tuk le na tho chung changa te zirtir na in pek angai ta hle mai chipi dei po sarkar chola pon hialani to a MHP hian mo phurna lian takhe membara hian anene mon phur lova man la lo ka ti na ni lowin hei aina sele zual hian chanla angai takje to ne abulber ero nu le pa mo phurna ani ti ero sei mai thei ani lo thong tinron soya ole he thil chung chang hian ngai dan tam tak po piang thei ome seidon chonin seitor tam khopanga kan seivek seng om lowe eng po chuni se ngai dan te il rom te kha comment section lama iron nu cheve shum donya